Oh Bapangku di batangku, Engkai tadingkan duaku, keringat singidahku megombang, tercidur denganmu piria. Nina Tuhan kapan alam mendu, Engkai makalayar engkalini, adingenate Tuhan bandu, Engkai makalayar nampati. Oh Bapangku di batangku, Engkai tadingkan duaku, gerombolan kalak jahat ngepung aku, bagi rara sembiang ideherin aku, itebak natanku rasna hengku, tulan-tulanku nggo terida kerina. Oh Bapangku di batangku, Engkai tadingkan duaku, ibagi-bagi na pakaianku, jenari tikam tanduk kena baju lantangku, tapi olamin kam dauh oh Tuhan, minter min kam renampati aku. Oh Bapangku di batangku, Engkai tadingkan duaku, kai bahan duku momokan man bangsaku, ibas perpulunganku puji gelarmu, pujilah ia, oh kam suruh-suruhan Tuhan.
susurun jaku muliakanlah Ia. O Bapangku di batangku, Engkai tadingkan doaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Materu ukurna janahar kemalangan niaman di bata, seh matei kayu persilang. Arkiteken siei pehaga di bata kelia, iberikan di bata manbana kuasa si meganjangna. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Tuhan kap ras kam, jana ras tendindu. Ogen ibas Injil si badianari rekutkan Matius. Kemuliaan membandu o Kristus. Kenca Yesus ras ajar-ajarna seh ibet page iuruk seton ngodihir ku Jerusalem. Isuruh Yesus dua kala ajar-ajarna leben nina. To lawes kukuta si arah leben doah. Kenca seh kam kubas kutae ida petindo kari sada kelede tambat dengan anakna diherkan ia. Osari nalina jenari tegu dua anakku jenda. Adilit kalak nungkun nindulah perlu Tuhan. Kenca bagi nindu minter ngekari ipelepas na keldee ibabandu. Si enda jadi gelah seh kai si enggoi katakan di bata arah nabina nina. Katakanlah man kota Sion, genduari reh rajandu ndahikam. Meteru ukurna irsakna kelde, anak kelde singu dengar. Jenari lawes ajar-ajar ndai idalan kena kai si enggo ikatakan Yesus manbana. Iteguna kelde eras anakna. Kenca ikimbangkan ajar-ajar wisna igurung kelde ndai. Kenca bage maka irsak Yesus. Kalak sinterem kimbangkan wisna idalan. Likade bai tek na lambe. Jenari ampar kena idalan. Kalak sinterem sirdalan arah lebih Yesus. Ras arah pudina. Resurak-surak nina. Pujin man anak Daud. Ipasu-pasu di bata. Ia sireh ibas gelar Tuhan. Pujilah di bata. Kencabang ke Yesus ku kota Jerusalem. Guntar belang-belang kota nungkun anak kota nina isekin ia erjabab kalak si enterme enda kap Yesus nabi ikutan Nasaret daerah Galilea nari. Kata Tuhan pujiin manbandu o Kristus. Senina rasturang ogen ibas minggu bulung-bulung wali si sendah nuriken karena sada kejadian simbelin enekap surak-surak simriah si encidahkan keriahan ukur jelma si enterem ibas paksa Yesus mengketi kota Jerusalem. Kain ngesin jemba si entereme ngalo-ngalo Yesus. Semalna rakyat ngalo-ngalo sekala puang 5 perang singolih dungken canaruken enterem imbang-imbangna sila idah si entereme. Tapi ibas ogen enda si enterem muji dengan pahaga Yesus si kini ulinna enggo igejak kena. Kerehan Yesus si ngersak keldendai encidahkan maka ia kalak meteruk rukur dengan lemah lembut. Si enda tuhu-tuhu bedakel
raskala puang 5 perang singersa kuda dengan alumaba senjata si encidahkan kini gegehan. Pengalo-ngalo si enterem bas paksa si nandangi Yesus labo upacara resmi, tapi encidahkan surak-surak si terjadi arah ukur si meciho. Kini hamatan sini turuh kenandangi Yesus enda encidahkan maka Yesus tuhukap sekala Mesias sini timai si entereme. Cara-cara guna ngalo-ngalo Yesus enda tentu labo nukah si jumpai bas geluhta si genduari enda. Enterem kalak muji di bata labo arah ukur si meciho, si turah arah penghamatan si tuhu-tuhu. Tentu muji di bata gunandat kujin gelah ida si enterem kurang ngejilena. Apaika adinggit kita ngelai segelah nandat serpi upah enda kuakap nggondauh arah kini teken. Min kerehenta ilebe-lebe Yesus tuhu-tuhu muji empahaga gelarna. Nampati segelah narehembarna kini rajan di bata. Ngiyah-ngiyahi kalak si muas melihe karena kata di bata. Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin. Senina rasturang ogen-ogen ibas wari si sendah encidahkan kini pangen suruh-suruh di bata gunandalinken dahinna anu sikap labong biar ia ngidah isete amin nagia arus ngenanami kini seran. Ogen si pemena arah nubuat Nabi Yesaya nuriken karena suruh-suruh di bata. Ia ndalinken praten di bata. Ia erlajar jadi murid si setia. Cupingna megikai si ituriken. Ia pebelang kata di bata guna pegegehi kalak si kote. Amin nagia kalak si elaina langaloken ia tetap setia ndalinken teguna sebab itehna maka di bata tetap nemani ras ngarak-ngarak ia guna encidahkan kebenaran karena di bata. Yesus emekap suruh-suruhan di bata sindalin kendahinna adu tutus. Ia tuhu-tuhu encidahkan kini terken sin teguh. Amin nagia arus menanami perbeben ras kini seran. Ia ngasup ndalinken sakrina perban ia tetap terpengue kubas praten di bata. Ibas ogen si peduaken arah surat man kala Filipi tangka siteh maka Yesus patuh man di bata seku kematenna. Si enda encidahkan Yesus labong geluh bagi ukurna saja tapi tuhu-tuhu ndalinken praten di bata kidekah geluhna. Yesus jadi usihan man banta ibas kesadaan nanangi di bata. Usihan sinibreken Yesus emekap italingkenna kerina silit ibas ia jana ia teridah jadi sekala jelma. Maka di batam pahaga ia jana ibrekena kuasa si meganjang nakel. Banci si sungkun banta ugange kita rekini teken nandangi Yesus. Entah enggokin pratenna si idalinken kita, entah ati-ati ta saja ngelalap si arus jadi. Ugange kita ndalani gelukta katana si begiken kita entah ukur ta saja. Ogen berita si meriah dai nuriken karena wani si perpudi ibas kegeluhan Yesus idoni enda. Bagi kape encidahkan proses pengadilan penetapan hukum ras kematian Yesus. Si begindai si tipe labo mereso Yesus ibas krina si enggo ibahana. Tuhu-tuhu anu meturu ukur
ia ngaloken hukuman mate si arus idalani. Bas proses pengadilan enterem jelma si ikut muat bagin. Sadakala arah sie emekapkan Judas Iskariot. Ia reteman ate naras penguasa. La boleh ukurna gunanda bukan Yesus. Itu Judasnya Yesus ngasuk pula arah kala Yahudi nari. Sebab Yesus luar biasa. Judas sekala rasul saja ia lam priatekan kai singgu iturikan Yesus 3 kali karena kinisran si arus inanamina. Tuhu-tuhu si enda arus jadi, tapi cilaka ngekala si rebahanca si bagenda rupa. Judas ngeluh bagi hati-hatina saja. Ia erteman ras penguasa Yahudi, si sanganan darami cara uga gelah bancing hukum Yesus. Anu 30 pirak saja git yang dayakan Yesus guruna. Ncasie ibas pengadilan Pilatus labondat kesalahan kaipe si enggoy bahan Yesus. Tapi impet jelma sinterem dai gelah Yesus ipersilangkan. Baskrina berita kini serandai baci sinehen kainge si erbahanca reh kini seran ibas geluhta. Anu erbagi cara bancinge reh kini seran ras perbeben. Adina kita nulak ngenehen sinalsal ras kebenaran. Kita ngit dayakan kalak si deban guna keperluan kalak. Kita ngaloken sen kalak si bayak ras kuasa lakon dalin kendahin si kotor si ngelawan kalak si benar sila ndak penampak. La setia ibas padan guna ngelawan ketidakadilan, tapi pediat sila menghuli ibas masyarakat. Cuci tangan ibas tanggung jawab nari. Langit kita mere penampat man teman si sangana ibas kini seran jangan perlu penampak. Meresokala perban biar kurban. Kita erbangan senang kala, tapi alung korbankan kala si deban. Adik kita setuju bas perbahanan sila menghuli atas nama agama. Endalah dosa-dosa kala endai krina. Ibas kegeluhun tasita tawari. La pernah kita milih kini seran janah mindo perbeden. Si endareh amin gia la si pindo, la si eteh, la si ukuri. Bicara kita, ibas perbeben si bagian darupa seni naras turang, min kita erlajar ngalokan sabar kita bagi Yesus. Bagaimana carana gelah banci kita ngangka kini seran sini alokan Yesus. Kita ngaku kalak site kempak Yesus, min ngasuk terpengendes mandi bata lako ngenanami kini seran ras perbeben. Adinggit kita ngenanami kini seran ras Yesus, ijenda tridah menghubungan ta ras ia. Tentu ipindo arah kita nari, min kita tetap sabar, setia dengan tutus ndalinkan si menghuli, encedahkan kini takenta, terlebih adina kita ibas perbeben. Ulamin kita remeriah hukur, ibas kini seran kalak si deban. Min kita jadi teman si setiaman Tuhan, amin dia harus terkorban. Tuhan si masu-masu. Amin.